Ji bo hilbijardina 31 Edarê li Tirkiye partiyên siyasî jî yek danezan û stratejiyên xwe yê ser hilbijardinê diyar dikin. Serokê Giştî yê Partiya Saadetê Temel Karamollaoğlu li gel nûnerên medyayê û nivîskaran civiya. Di vê civînê de Temel Karamollaoğlu beyannameya hilbijardinê diyar kir û dûra jî pirsên rojnamevana bersivand. Şu anda bir نها ام نخوازیم به هیچ شکل بکوی ناف پولمیکه. جخوا دسالاته به پولمیکه گوها دخوازه هنتشتان به پکینه ما. هنتش ما هیچ قصه اگ نکریه. لی سر و کمار ما توانبار نشان داده و هنتشتان انگوشت که. جخوا لبروان تشتان ما دناف اتفاق اگ ده جهن اگرتیه. اما پولیتیکای نخوا دیار بکین. برهلیا کما دایا پیشیا خوا حول بدن کو اوی پیش بخین. لسر پرسا دنگ Amerika'ya ya ser hilbijêrên Kurd. Temel Karamollaoğlu diyar dike ku li Herêma Kurdan Partiya Saadetê herî pirtir nêzîkî hilbijêrên Kurd e. Vê angaşta xwe jî wiha diçespîne. Güneydoğu'yu biz هلبجیری روشلات باشور دکارم بیجم که هری زیده نزدیکی منه. در رابردو دا جبو که افسر فرازی ما به دست خسته بود. ده هلبجارتن سال 1994 ده لشارداریا دیاربکری مقازنج کرد. باتمان اوان جی مقازنج کرد. Ligorî nêrînên Karamollaoğlu pêştir pirsgirêka Kurd tunebûye. Li ev arîşe dûra derketiye holê. Serokê Partiya Saadetê ser pirsgirêka Kurd jî ev peyvan bilêv dike. bizim kanaatimiz aslında bir لگوری رایامه پرسگیرکا کرد تونهیه. دوان دمین داوی ده درکتیه به تایبتی هات روژه و هات خوراندن. پکه که او هدف جی پشتی وی درکتن هوله. لی دخوازم بیشم ام دخوادا سیاسی ده لیستکا که حکومت دخوازه و بکشته ناوه ام دستور نادن. çekmek istediği oyuna gelmiyor. Karamollaoğlu li ser ittifakan jî disekini û balkişan şîroveyên Serokkomarên Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan. Di vê alî de jî got desthilatî dixwaze Merakêşe nav lîstikên xwe lê em ê neyên wan lîstikan. Bizi bir oyun içine çekmeye çalışıyor. Hadi orada. دخوازم مراکشن ناو لیستکی. مجی گود ده هرن کار خواه. ام ناین وی لیستکی او ام ناین جی. لترکیه، ترک، کرد، چرکز، لاس، عرب، آرناوود لگوری ما همو یکن. ام ترکیه یک پارچه دبینن اولات ما همیانه. Hepimizin vatanı olarak görüyor. Partiya Saadetê û Partiya Geşepedan û Dadê ji veqetîna Partiya Refahê pêkatibûn. Demarên her du partiya jî yek e. Lê ana her du partî beramberî hev di nav opozisyonekê de ne. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.